kažu zvezde? Pitali smo astrologa Zorana Delibosa. Kažu da ne verujemo baš svakome ko se predstavlja kao astrolog. Postoje u današnje vreme šarlatani ili ljudi koji pokušavaju da na brz način dođu do nekih sredstava i tako dalje, koji uzimaju neki svoj prostor i mesto čak i u javnom životu, tako da često astrolozi imaju epitet i ljudi koji nisu dovoljno stručni, što nije tačno. U današnje vreme astrološka literatura je sveobuhvatna, lako dostupna. Ako krenete ozbiljno da se bavite tim poslom, onda ćete doći i do vrlo interesantnih odgovora koje može da vam da, astrologija. Sad to je naravno karakteristično da opet to je idemo od ličnosti do ličnosti, sve je to stav, znači kakva je osoba inače, jel? Ali ja ne bih menjao previše astrologije i vidovnjake. Astrolozi su ljudi koji se bave određenom naukom i postoji zaista ovako na Balkanu i kod nas veliki broj ljudi koji su to odlično savladili, koji su vrlo stručni. Dakle, oni se bave ipak naukom. Astrologija nam pruža velike mogućnosti za otkrivanje budućnosti. U osnovi astrologija pruža velike mogućnosti. Ne mogu sad da vam kažem da će se uvek sve ispuniti potpuno tačno ili da će to nešto da bude 100%. Zavisi kakve su vam očekivanja. Astrologija može da bude vrlo, vrlo praktična i vrlo podsticajna za svakog pojedinca, ali u osnovi mislim svako može da veruje kod astrologa. Znate kako, prva i osnovna stvar je proverite astrologa, proverite astrologiju koliko ona može da vam pruži. Prema rečima ovog novosadskog astrologa, najčešće ga u pomoć zovu ljudi koji su na nekoj životnoj raskrsnici. Ljudi koji žele da im se osvetla put, koji žele da nauče više o sebi i svoje ličnosti. Naprosto, osobe koje žele napredak. Obično se neko obraća astrologu ukoliko se nalazi u nekoj prelomnoj životnoj fazi. Dakle, ukoliko traga za nekim svojim ličnim istinama, za nekim svojim otkrićima. Natalna karta je nešto što je u stvari kosmički trenutak vašeg rođenja. To je vrlo, vrlo tačno i precizno vreme rođenja. Svaki trenutak naravno nosi određenu energiju. Ako krenemo znači od toga da recimo ako se rodite u periodu kada je neki lep sunčan dan, čuli ste neke pozitivne dobre vesti, najverovatnije će i osoba koja je rođena tog dana imati neki malo lakši život, jednostavniji, bit će pozitivnija, dok recimo ako se neko rodi ovih dana, složit ćete se da su vrlo, vrlo napeti i nezgodni aspekti. Dakle, osoba ne samo što će biti malo temperamentna, možda nezgodnog karaktera i imaće verovatno više izazova u životu. Natalne karte su, dakle, prikaz trenutka našeg kosmičkog rođenja i one mogu potpuno precizno da nam odrede karakter, a jedan naš cenjeni astrolog koji je u stvari utemeljivač astrologije, moderne astrologije na prostorima Balkana, Mile Dupor, je polazio od teze koja je potpuno tačna, da je čovekov karakter i čovekova sudbina. Dakle, ukoliko uradite natalnu kartu, ćete imati potpuno jasnu sliku vaših osobina, ka čemu stremite u životu, koje su vam slabosti, koje su vam pak vrline. Astrologija
Nauka o zvezdama možda ne može do detalja da nam otkrije šta nas to čeka, ali može da nam pomogne, zahvaljujući natalnim kartama, da bolje iskoristimo naše potencijale i da unapredimo našu ličnost. Samim tim, put kojim idemo kroz život može biti i lakši i lepši. Natalna karta može biti sjajna stvar ukoliko njoj pristupite na jedan, hajde rekao bih, pozitivan način, u smislu da unapredite svoj život, da poradite na sebi, jer primjera radi, ako imate recimo čudno postavljenu Veneru, vi ćete svakako imati nekih ljubavnih izazova, toga morate budete svesni, ali se trudite nekako da ih vremenom prevazilazite. Sa druge strane, opet ako imate dominantnog Marsa, bit ćete veoma aktivna osoba koja opet mora u tom skladu i da organizuje nekako svoj život. Ukoliko ste pak tip osobe koji je saturnonski tip ličnosti, mora uvijek da prođe neko vreme, mora nekako da čeka, da bude strpljiv, da bi došao do nekog svog cilja. Obično dolazi do rezultata posle nekog dugotrajnog odricanja, životnih iskustava i tako dalje i tako dalje. Šta našim ljudima zadaje najveće muke? Zoran tvrdi ljubav. Ako ima sreće u ljubavi, često nema u karijeri, pa je to drugi, najčešći razlog zbog koga ljudi dolaze kod Zorana po pomoć i savet. Najčešće pitanje su svakako vezane za ljubavni odnos, to je bez diskusije, pošto je najveći broj ipak klijentkinja su žene, tako da njih najviše interesuje ljubav, partnerski odnosi, takođe u posljednje vreme prilično je zastupljeno i pitanje karijere, profesija, uspeha. Naravno, često su pitanja vezane i za porodični život, neke negativne okolnosti u porodičnom životu, materijalne situacije, pa takođe često dolaze ljudi sa pitanjem da li je povoljan trenutak da otvore neku svoju firmu ili počnu neki novi posao ili pak da krenu nekim novim putem, odu, ne znam, inostranstvo, upišu neki novi fakultet ili slično, ali znači to su otprilike najčešće pitanja.